بس ادا بس الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دلی محبت سان درود شریف پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام علماء کرام مجازی دوستو بھائرو اللہ رب العزت کے مقدس کتاب قرآن کریم ماں کچھ الفاظ پڑھیا تھا آقا نامدار رحمت دو عالم سید الاولین والآخرین مٹھرے نالے والے سائیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا جے پاک فرمان ماں کچھ لفظ مبارک پڑھیا تھا اللہ پاک کا دعا ہے اللہ پاک صحیح مقصد مطلب مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین چوکھنی میں سمجھنا تھا تھکی بیاو سائیں کے عرض کیوں تو کھوڑے صاحب کے گھرائے تاں کہ بابول بدھائے پو مڑی ہر کو پہنے گھر ونی تھکی بیاو جی بلا ہاتھ متے کرو جے کہ تھکی بیاو عزیزو تمہیں اساں سبھی ان نیت ساں ہن جائے تے گل تھیایوں تا اساں پنجے اللہ کے راضی کیوں اوائیو مقصد آئے کہ نہ بیوا کوئی گل آئے تو صحیح یار 12 بجے کو وہ اوئی
वाइज़ करण माना मुर्दे जे मथो वञण, सकरात में यासीन शरीफ पढ़नी है। तव्हां भी थका वेठा हो जी। चाचो चए थो न साईं क़ुरान ॿुधणो आहे, बाक़ी तो चुप कयूं वेठा आहिनि आराम सां, ॼण एॾा वीचारा थका वेठा आहिनि जो असुल पंध आया आहिनि हाणे लखी खां। अब आप केड़ी नीयत सां हिते आया हो, इन नीयत सां त अल्लाह राज़ी थिए न। सब ॻाल्हायो, कंहिंखे राज़ी करण जे इरादे सां आया हो, वठो रब जो नालो चओ अल्लाह, वठो नालो रब जो नालो चओ अल्लाह। अज़ीज़ो अल्लाह जो ज़ाती नालो आहे अल्लाह, ॿिया सभु सिफ़ाती नाला आहिनि। अल्लाह जे नाले में, ज़ाती नाले में जमाल भी आहे, कमाल भी आहे, रहमत भी आहे, बरकत भी आहे। यानी सारे कमालात जो जेकॾहिं मजमूओ आहे त उहो आहे लफ़्ज़ अल्लाह। छा आहे उहो? चओ 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 चओ, वठो बाबा रब जो नालो चओ अल्लाह। ऐं अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमायो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। चवे तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह उहो आहे जंहिंखां सवा कोई माबूद न। चवे तो रब जा सभई नाला सुहिणा आहिनि, चओ सुभान अल्लाह। बस मां तमीज़ नथो ॿधां, बस ईअं बिना तमीज़ जे चओ सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज़ से चओ सुभान अल्लाह। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। चवे तो अल्लाह उहो आहे जंहिंखां सवा कोई माबूद ना, नफ़े नुक़सान जो मालिक हिकिड़ो अल्लाह, इज़्ज़त ज़िल्लत जो मालिक भी हिकिड़ो अल्लाह, औलाद अता करण वारो भी हिकिड़ो अल्लाह, त मौत ऐं हयाती जो मालिक भी चओ हिकिड़ो अल्लाह। अब केरा ॿई हथ मथे करे रब जो नालो वठो, चओ अल्लाह। केरा? अल्लाह। अल्लाह जो ज़ाती नालो अथई अल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह पाक मुख्तलिफ जगह ते पंहिंजो ज़ाती नालो ज़िक्र फरमायो आहे। ॿुधो कुरान चवे तो सुम्म ख़लक़नन नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्म अनशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाह अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह पाक इते भी पंहिंजो ज़ाती नालो ज़िक्र फरमायो आहे। ओ सिजावल जुणी जे वारो तवज्जो कयो, ॿी जगह ते छा थो फरमाए कुरान। ॿुधो कुरान, रात जो आख़िरी पहर शुरू थियण वारो आहे, रब खे राज़ी करण जे इरादे सां धरती ते वेठो आहे। मां दुआ थो कयां अल्लाह ताला तव्हां सां सभिनी खां राज़ी थिए, चओ सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज़ से जो सुभान अल्लाह। छा तो फरमाए कुरान ॿी जगह ते, चवे तो यख़्लुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बाद ख़ल्क़िन फी ज़ुलुमातिन सलास ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्कु ला इलाहा इल्ला हुव फ़अन्ना तुसरफून। अल्लाह पाक फरमा तो कुरान पाक में फरमाई उहो अल्लाह तहां जो पालनहार आहे, ओ जे अम्मा जे पेट में तव्हां जा नक्शा बनाया आहिनि, तव्हां जी शक्ल बनाई आहे, तव्हां जूं सूरतूं बनायूं आहिनि। वरी ॿी जगह ते छा थो फरमाए कुरान, चवे तो अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। इते
بھی اللہ تعالیٰ پا جو ذاتی نالو ذکر فرمائے ہوا او مسلمانوں اللہ کے راضی کہو رب کے راضی کہو اللہ دی سجان کہو اے اللہ اکبر جو صداؤں جے مسجد ماں بدھن میں دیوں آئے حقیقت میں یو اللہ جو نالو ورتو ویندو انہی نالے جو احترام کہو انہی نالے جو قدر کہو کربلا دی کارزار دھرتی تے حضرت حسین ایہو سبق دنو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نانے دی امت کے حضرت حسین جو ایہو درسات حضرت حسین کربلا دی کارزار دھرتی تے اللہ اکبر جو صداؤں بلند کیوں اللہ دی ذات جو قسم ظالم دے سامنوں جے کرے حضرت حسین نارو لگائے وات ایہو ہی نارو ہو نارے تکبیر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر ان کرے مجھا عزیز مسلمان بھائرو توجہ کہو سمجھو گال حضرت حسین کربلا دی کارزار دھرتی تے جو کو سبق دنو وہ ایہو ہی سبقان نماز جو درس دنو قرآن پاک دی تلاوت جو درس دنو اللہ دی توحید جو سبق پڑھائے ہوا سبحان اللہ چاہے تو مرد حق باطل سے خوف کا سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں مصائب لاکھ ہوں عزائم کم نہیں ہوتے یہ سر وہ ہے جو کٹ جاتے ہیں لیکن خم نہیں ہوتے یہ مانو حاجن دی تربیت مٹھے محمد عربی پان کئی ہے او جن کے کھائن مٹھے محمد عربی پان سے کھارے ہو جن کے پانی پیہن جو طریقو مٹھے محمد عربی پان سے کھارے ہو جن کے کپڑن پائن جو سلیقو اے طریقو مٹھے محمد عربی پان سے کھارے ہو چو سبحان اللہ چوتن شہزادن دی نسبتی مٹھے محمد رسول اللہ سا توجہ کہو کیڑی نسبت ہے توجہ کر چوے تو بابا علی چاہو تو صحیح یاد کرو بس کھوڑو صاحبین دو پیا مائی اسپیٹ میں ویندو پیا جرے آئیو انشاءاللہ تعالی جان چلے ویندو چاہو نا سبحان اللہ چاہے تو بابا علی امری بطولے ایہن نواسے نانا رسولے بابا علی امری بطولے ایہن نواسے نانا رسولے پا جھولی جے کون او پا جھولی جے کون سائیں خود کھڑایا 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 قرآن رب دا پڑھ کے سنایا بن کربلا وچ حیدر دا جایا اصغر شہید جوان تلے بھی زبان تے قرآن جاریات علی اکبر شہزادو شہید جوان تلے بھی زبان تے قرآن جاریات سر جانوارا توجہ کر خدا جی ذات جو قسم چوے تو اصغر تے اکبر ہو دے شہید سید نے قرآن تے لائی دی دے اصغر تے اکبر ہو دے شہید سید نے قرآن تے لائی دی دے کمبے دا کمبا کون سندھیو ماتا کے سندھ میں وہی پنجاب جو وائز بود ہندو بیٹھوں چاہو سبحان اللہ خود بلند آواز ہیں چاہو سبحان اللہ چوے تو اصغر تے اکبر ہو دے شہید سید نے قرآن تے لائی دی دے سید نے قرآن تے لائی دی دے کمبے دا کمبا او کمبے دا کمبا کمبے دا کمبا سارا کہایا کمبے دا کمبا سارا کہایا قرآن رب دا پڑھ کے سڑایا بن کر بلا وچ حیدر دا جایا توجہ کر جو میں تجھے سمجھایا وقت نہ ہے تو من دعا کر رہا میں گھنوں کچھ بیان کیا او مسلمانوں مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ عجیب نقش و بیان فرمایا ہوا چوے تو جڑے اصغر سائیں شہید چو ان وقت میں حضرت حسین پانچے معصوم لخت جگر کے بنی ہتھن دیکھیں چو سبحان اللہ اب آپ بچڑا پیارا تھی نہن کے ننا جی کال ہے تو صحیح اولاد پیاری تھی دیا نا دی انواروں کی رم اللہ بہت رب جو نالو یار
کے دین وارو ہے چاہو اللہ جرے معصوم بچڑو شہید جو حضرت حسین حضرت کھڑی کرے آسمان نے پیو نہارے چاہو سبحان اللہ تو چاہو سبحان اللہ تمہارتے حلا نا جبے تو اٹھا کر لاش دل بر کو سوئے آسمان دیکھا کہا مولا نہیں شکوا رضینا بارضا للہ او مولا کئی شکایت نہ تھو گیا بس اترو ضرور چونوں جی تو راضی ماں حسین بھی راضی ایڈے نظر کر جے کریں لاشن دے نظر تو کریں تے لاشن جا انبار لگا پیا ہے دشمن جو تیر دشمن جا تیر تے تلواروں ہلن کیوں پہ ہوا پروری بھی ماں حسین تو چواں دیئے تو رب راضی ماں حسین بھی راضی اٹھا کر لاش دل پر کو سوئے آسمان دیکھا کہا مولا نہیں شکوا رضینا بارضا للہ بھلا میں کون ہوتا ہوں کہ پوچھوں کہ کیا کیا تو نے میرا کب تھا میرا کب ہے دیا تو نے لیا تو نے او مجھا مولا بچہ دیان وارو بھی توں وٹھن وارو بھی توں عطا کرن وارو بھی توں تو بری انن کے گھرائن پان دے گھرائن وارو بھی توں چھا تو فرمائے قرآن چوے تو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر اللہ فرما تو آسمان جو مالک بھی ماں اللہ زمین جو مالک بھی ماں اللہ ماں کے جنہیں وردوا ماں امیں پیدا کندو آیا بٹڑا جا مجھے مردیا نیانی متا پیا مجھے مردیا جبے تو جوڑا جوڑا دیں تو ونیا تنے بھی ماں رب جی مردیا پر جگرے کہیں کچھ نہ جا تنے بھی ماں اللہ جی مرضیا اب آپ کہیں دی مرضی حلندی بھئی حت متے کرے بلند آواز سنجھو کہیں دی مرضی اماں جے پیٹ میں بارا اماں کے بھی پتوں کو نہیں تو مجھے لال کے کڑی شیری ضرورت ہے علیہ سردی لگے استی علیہ گرمی لگے استی رب تو فرما تو جی اماں کے بھی خبر نہ ہوں دیا ماں رب کے جانا چاہو سبحان اللہ چوے تو امڑی دے پیٹ وچ بچے کون پالدا اللہ دے بغیر نہیں کوئی واقف اندے حال دا امڑی دے پیٹ وچ بچے کون پالدا امڑی دے پیٹ وچ بچے کون پالدا اللہ دے بغیر نہیں کوئی واقف اندے حال دا اللہ دے بغیر نہیں کوئی واقف اندے حال دا اللہ دے قرآن اتے نظر جمع اللہ دے قرآن اتے نظر جمع اللہ دے قرآن اتے نظر جمع مومن توحید والا مسئلہ پکا مومن توحید والا مسئلہ پکا ہکے کولو منگ او ہکے کولو منگ ہکے دے اگو سر کو جھکا یو شہیدن کربلا جے شہیدن جو پیغام یو تھی جھکت ان رب جے آدو جھک جکو سبن جو خالقہ اب آپ کیڑا خالق ہے ہاتھ مدے کرے بلند آواز سمجھو اللہ جو لالو کیڑا خالق ہے چوے تو اللہ لا الہ الا ہو الملک القدوس اور اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون چوے تو بادشاہ بھی ماں بادشاہ جو بادشاہ بھی مایا اللہ فرما تو مجھے مردیا جوڑا تا پیا مجھے مردیا پر دیکھنے کہ کچھ بھی نہ جات رے بھی ماں اللہ جی مرضیا حضرت حسین بھی یہ فرمائی دو چوے تو بھلا میں
میں کون ہوتا ہوں کہ پوچھوں کہ کیا کیا تو نے، میرا کب تھا میرا کب ہے، دیا تو نے لیا تو نے، یہی ہے گر رضا تیری، سبحان اللہ، یہی ہے گر رضا تیری تو پھر میری رضا کیا ہے، محمد کے گھرانے میں اطاعت کے سوا کیا ہے، تمنا ہے فقط اتنی کہ تیرا نام رہ جائے، تیرے محبوب کا لایا ہوا اسلام رہ جائے، جب تو سب کچھ گھوڑے چھڑیندم نانے محمد عربی جے دین تا، پیغمبر پاک دی سنت تا، اللہ جی توحید وارے نارن جے صداؤں تا، ماں حسین سب کچھ قربان کرے چھڑیندم، جترے تائیں جان میں جان آہے، حق اے سچ جا نارا لگندا رہندا۔ تجھے حسین مجھے حسین، نعرہ تکبیر۔ کچھ سال پہلے اکڑے سفر کے دوران محرم کے مہینے میں اوچ تو ذاکر سے ملاقات تھی، مجلس پڑھن والے سے، گاڑی نہ ہو جیس پندھ پہ بنے، سواری کون ہو جیس، ماں کے ہاتھ نہیں، ماں ڈرائیور کے جو گاڑی جھل بیٹھو، میں جو تعارف کا تھا جو چے میاں والی پنجاب جو، میں جو کاڑے تھو ونے چے مجلس پڑھاں، میں کے پوچھیں تاں کاڑے تھا ونو، میں جو ماں بھی مجلس پڑھاں دو ونو، پر توں شیعہ دی مجلس پڑھن دے، ماں اہل سنت والجماعت ورن دی مجلس پڑھن چو سبحان اللہ، کاڑے چو سبحان اللہ، وہ ماں چاہے ماں میں جو کچھ بدات صحیح، چھاپے چوے رومنا ہے اپنی اکبت لئے، مانا پہنچے کرتوتن کے اساں پان رویوں تھا، رومنا ہے اپنی اکبت لئے، زینب تے کوئی احسان نہیں، گھنوں کچھ بٹرے قصیدہ بدھائی پر ماں کے گھنوں یاد تو کون بیٹھو، یہ الفاظ یاد، ماں کے جن چاہنے تہاں بھی بدھایا ماں جو توں تو یہ لفظ تو پڑھے ماں، یہ لفظ کون تو چواں ماں حضرت حسین دی تعریف کنوں، چھو میں جو اہل سنت والجماعت جو عقیدت ایمانات، حضرت علی بھی اساں جو پیرات، حضرت حسین بھی اساں جو پیرات، بھئی حق متے کرے سجاول وارا اعلان کیوں چو حسین سے اساں جو مرشدہ، چاہو نعرہ تکبیر، چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، شان حضرت علی المرتضی، شان امام حسین۔ پوماؤں جیسا موئی الفاظ پڑھا ماں جو پیر حسین داوی کے دا رتبائے، مینگل صاحب جو سے کچھ شیر ضرور بدھے جائیں، ورنہ آج ماں شیران پڑھن دے موڈ میں نہ ہوئی، پیر حسین داوی کے دا رتبائے، بابا جندہ علیت نانا مصطفیٰ، جے کہ یہ شیر پسند اچے ہیں اوہ پانجے عقیدت ہیں محبت جو اظہار کرے تو بھئی حق متے کرے اعلان کرے چو سبحان اللہ، بلند آواز چو سبحان اللہ، پیر حسین داوی کے دا رتبائے، بابا جندہ علیت نانا مصطفیٰ، چو تو ہے جے کیوں شیوں بیٹھوں ہیں نا، صرف تاں کے سجاول وارا نہ تھا بدن، پوری دنیا دسی رہی ہے چو سبحان اللہ، سائیں کاری ابو بکر صاحب مستوئی صاحب جے جلسے کے پوری دنیا نوٹ تھی کرے تھے، محمد مصطفیٰ جا عاشق بیٹھا ہیں، صحابہ اہل بیت جا نوکر بیٹھا ہیں چو سبحان اللہ، بھئی حق متے کرے جو صحابہ اہل بیت جا نوکر ہیں، جو صحابہ اہل بیت جا، پیر حسین داوی کے دا رتبائے، بابا جندہ علیت نانا مصطفیٰ، او پیر حسین داوی کے دا رتبائے، بابا جندہ علیت نانا مصطفیٰ، او دودھ پیتا جسر،
ہو دودھ پیتا جس فاطمہ بطول دا لب چوسیا سی جس نے رسول دا عجیب انسان ویکھیا واہ حسین اساں تینوں واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا راضی کیتا انج رب رحمان کو لے کے اپنے تو سارے خاندان کو تے ہوندا قربان ویکھیا واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا چو سبحان اللہ اگے توجہ کر چا فرمایا خدا دے بندے کہ تو صبر عظیم لوگو ویکھو زینب دا خیمیاں وچ پڑھیا قرآن جنہ رب دا چوے تو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات اے اوہ مرد ہیں اوہ عورتوں جنگی قرآن تعریف کو کندو آج وہ دیکھے سکھ ہیں دکھ میں اللہ دی بندگی کندہ رہا اللہ دی ذات جو قسم آپا دی جان گھورے چھجوں پر محمد پاک جے دین تے عمل کندہ رہا چو سبحان اللہ چاہے تو صبر عظیم میں کھولو زینب دا خیمیاں وچ پڑھیا قرآن جنہ رب دا خیمیاں وچ پڑھیا قرآن جنہ رب دا او نہ چھوڑیا صبر دا علمنا نہ چھوڑیا صبر دا علمنا کھولے وال نہیں ہو کی ماتم نہ اے صابر خاندان ویکھیا واہ حسین اساں تینوں سبحان اللہ جبران تانی جان چھڑی نو ماں جتری محبت سا سبحان اللہ جانا میں جلدی جان چھڑی نو تانی بلند آوازاں واہ حسین اساں تینوں واہ حسین اساں تینوں عالی شان ویکھیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آئے تھے مثل بلبل یارو گلشن سیر کر چلے آئے تھے مثل بلبل یارو گلشن سیر کر چلے سنبھال مالی باغ اپنا ہم مسافر گھر چلے